Right, makadiko muri Zimbabwe kumatimane nyika kwese kwamuri. Zita ndinonzi DJT1 ya radio driver. Ndinawo wamutape chatibwege dhodha rekanyi. Nasi tataiwaka gumbo ndimarase. Imo mukufamba ndo maunodzidza nekuonawo zvakawanda. Nasi tiri kuchipinge ku Mount Cylinder ndizvo mutape. Tiri unono ku Mount Cylinder. Tiri ku Mount Cylinder Rasabuku Mashedze. Right. Chipinge East Ward 19. Ndo patiri pabandla pana papa Mashedze. Right, pa Sabuku Mashedze. Apo patiri kuda kunzwa kuti wanobatawo sei nyaya dzavo, wanodzitongawo sei, ko imo munharaunda mavo wagarivemo vanogarisanawo sei, vanogarisana zvakanaka here, zvakamira sei. Ndo zvatainga kuti tinge tichinzwawo. Munoziva kuti vamutape vanobata nyaya dzakasiyana siyana zvekanyi, ndo kanyi kwacho. Igwinyiso iroro. Ndiko kanyi kwetinobhuye kuti tiri kanyi ku Mount Cylinder kwetinorya madima achibhahlengwe. Tiri panapa pambengo. Patiara panapa ndo pabandla redu ra Sabuku Mashedze. Ndo under chief Mapungwana. Ndo patiri panapa. Tati tuye panapa se T1 station, T1 media team. Tichikava nda vanoite matongere nda tiri mukanyi. Pachindau chedu petinoti zvekanyi papa dzinezwe matongerei. Vanotongese kudini aMashedze. Muchazvionera, muchazvizwira. Nevantu vanodzitongese kudini, vanoite maonerei. Ndo kusaka nyamashi tiri pano teihlenda, teidzibhuya, mweidzionera, tiri unono azvisiri zvemafirimu ba. Thank you very much. Aiwa tinotenda zvikuru nekutitsigira pa TV pedu. Musakangana zvakare kundosubscribe, rambai muchisubscribe ipapo nekuti mukasubscribe mabaya ka button kaya mucharamba muchinzwa nyaya dzakawanda dzatinenge tichibva nadzo kuno. Iyi haisi nyaya yekungonzwa nyaya chete, pamwe chete nekudzidza zvakawanda. Saka igore rezvidzidzo muchadzidza. Tabhirwa futi ngendaya zvekorera. Mazwana kune korera. Tazvizwa izvozvo. Zvikazi kune magandanga, mabhinya. Garai mweiziye kuti mwapa nani pokugara, ndo zvaibhuya mutape. Zvikapera izvozvo. Pamberi apo tichaenda kwa chief Mapungwana kumundimu kwandaibhuya kuya. Tichange tiripo pamundimu. Muzoona kuti hai chatibwege unotonga sei, aMashedze vanotonga sei. Tinombozviona pari ungwaru hwokutonga. Togume pangunguya. Pachatsungu pacho pa chief Mapungwana tichange tiripo. Watch out for chief Mapungwana. Thank you. Saka anababa ndokupoti tibogare pashi titange ngesombe. Kani rusesa. Mai maposa vapa napa here. Andiri pano. Vai mparingwe ke vapa napa here. Andiri poshe. Pindai. Sesa, mai maposa ndinogonda kuti mai mparingwe ndiwo here vamaida. Andona vemene vandaida. Kani chireketa chichemo chei. Chichemo changu inini tandaunzira munomo muna mutape munomo. Ndaunzire mai mparingwe ava. Mai mparingwe vane chikwereti changu ava. Zvavane chikwereti ava kuda kuvayonda. Avachatendi nemari yangu. Asi ndakazovabhuire kuti hai muchazviona. Inini mai mparingwe mwandime chinyi mari yangu. Ngokuti inini ndiri kude chinyi, ndiri kude mari yangu. Saka mai mparingwe vari kutondiitire hasha. Chavari kundiitire hasha ndine vanawo vanoda kuenda kuchikora. Asi havadi kuti
kundipe mari yangu. Handizivi kuti vanofunga iyi. Sega ndakazoende kunani? Kuna Mutape. Kuti Mutape we ndidetsereiwo ndi mai avo vaonawo kundipe chinyi mari yangu. Handizivi kuti vanoda kudini, vanoda kundipa rinyi. Saka nyaya ndaisire kwemuri imwimwe Mutape. Kuna mai avo vasikadi kundipawo chinyi mari yangu. Asi ndakavabhuyira kuti muchadini? Muchazviona. Musikadi kundipe chinyi mari yangu. Imimi mai Mparingwe. Nyaya iri kubhuyiwa munovaziya here? Munoiziya here ndaa iri kubhuyiwa? Makamboreketa here navo? Ndode chikwereti chavo. Ivo ndovakauya veitondinetsa. Ndode chikwereti changu, ndode chikwereti changu. Saka ndikavataura kuti inini chikwereti chenyu handitomupi. Nendaa yekuti ivo vaitondinetsa, vachikundinetsa, ndoiwana kupi mari zvinezvi. Madima handikarima, haatengwi. Zvimbudzi zvanotengesa kanyiyo, hazvitengi zvimabhanana, hazvitengi. Ndakamboedzawo kuenda kwana Chakoi kuti ndotengesawo pamusika. Zviro zvachona hazvitengi. Ndobare mari here kuti ndivape. Ndoitei? Ndoenda koitore kuri mari, ndoenda kohula here kuti ndivape mari yavo. Ndopavakazotaura kuti kwai unozviona, zviona zvandoona zvinotonetsa zvavainotaura kuti kwai unozviona zvinyi zvandakuona. Ndozoona kumba kwangu, mwana otorwara. Ndotoona hatichagari zvakanaka pamhatso. Patove mhepo dzatowandawo dziri kutora nomuruoko rwangu kutosimudza kudai, asi handitogoni izvezvi. Zviri kutorwadza nezvandikaiswa mhepo dzacho. Kuzotarisa pamba imba yatotsva nemhepo idzo. Ndototambudzika izvezvi kwendiri kuti ndozviita sei? Ndozviita sei zviro zvakadai? Zviri kutondinetsawo hama wee. Ndiri kukumbirawo kuti muzondipawo kuti ndoita sei pakadai? Pari kutondiremerawo neni wacho. Handichagoni nezvekuita. Mhatso yakatsva. Ndafunga yakatsva nemheni. Imheni yakatouya koti ba. Kurotowa mheni yekutouya handitozviziyo kuti zvakaminda mamirirei. Zviri kutondinetsa nana zvinezvi uno kuti mheni kuamba utora rirakiro kutoti vana takasipopi mumba umomo. Imba yanga ndiyo yataitobikira ikicheni. Ini ndiritori kubhedroom ndotoona imba ayotobaka masikati machena. Ngenyaya yamai avo vakandipumha avo. Ngenyaya yezvikwereti. Ndombe hazisindi muromo. Madhodha, ana mai, nyaya iyo. Inini ndingada kubvunza. Ndakayayeya mareketero ari kuizwa. Chandaida kubvunza inini ngechekuti hai uri kumangara umweni ndiani pakati penyu imwi mwana mai muri vairi? Wauye komangara kuti umweni azoyo mubandla ndiani? Inini ndinda komangara ngenyaya yechikwereti chamai ava vasikadi kundipe mari yangu. Saka imwimwi chomwauye komangarira mubandla mwaonei inguva yareba maningi ere musikazi kupuwe mari yavo? Choite kuti imwi moti hai bandla weye uyai mundichemo ndiono kupuwe mari yangu ndimaya. Ndizvo zvamwaurira? Ndizvo zvemene izvozvo. Ndainga ndakatoda kutomboende kumapurisa. Hino ndakatoti ndingasiye mambo sure. Mambo ndingamusiye suro, nganditotangira unono. Mambo akatozvikorera ndoenda kumapurisa. Madhodha. Nguva yareba mari ndakuita. Mare yavo mai ava. Ina mai ava. Wai mare? Ipondo 210. $5. Eya. Kamsoroi. Gumi remwedzi ndorapo. Mashoko aya akanaka maningi. Vona mbuya ava vane mbudzi. Vakadi kutengesa mbudzi. Votolusa havo. Vope mari yavo. Mai ava vane chikwereti. Vari kuti mbudzi vakada kutengesa haizi kutengwa. Eya. Ndakumbirawo kubvunza kuti hai. Ava mbuya ava vakazi kwai muchazviona. Vanzi muchazviona ndo pakazotsve mhatso, vana vorwara. Kwai kunozi hai we mbuya yonyangarika derero rutseimvi. Mai ava havana chavanoziya here ndizvona izvo? Inini hapana chendinoziya. Chendinoziya chikwereti changu chavanacho chavasikadi kubhadhara. Mai ava.
dai vanga vakandipe mari yangu handinei nazvo zveshe zvekutsvakwe mbatso yavo handitozvizivi. Ndakati muchazozviona kuti ndiri kudai mari yangu handinipi segai ndakazozviise kwamambo paya kuti zvionekwe kuti muzvionewo kuti mai avo vari kundinyime mari yangu kwete muchazozvionawo ndakamuisira kuti ngaaunze mari yangu kubeni ndakambovarota usiku amai avo pakati peusiku amai avo zvapere kuitwa zvona izvi kuti muchazviona rakabva pari mbuya imweni kuti mai akakumbatoza vakuzozonaka saka imwe muri kutifenda kuti vasandipe mari yangu here pane zvamakaita maimwe mukazviona pasi kuti muchazviona iyo chinongo mazouya kuende kwamambo kuti hai mambo oye ndichemewo asi pemwaya mweipane mari mweikweretane mari hapanawo mwakaende kobhuira mambo kana mupurisa wamambo handiti asi nyamashi mwazoona kuti hai zviro zvino zvakonza zvakanga zvichiti chenene pabanze izvizvi uno mwapinde mudariro amuna nemari yemwabvisemwo kuti tobva panapa titi switi tione kudaire nyaya yenyu zvakanaka handiti saka nyamashi mwene kuti mushandire imwe manje hino zvakanaka imwimwi mai imwimwi mwakati muchazviona kune ava mbatso yotsva mwana orwara kubhuye kuti muroyi ndimwimwimwi handisiri muroyi musikanyarowwipe mwakarekete mashoko awo pane vaiyepo ndio vakazotora zviro zvavo voyokobhava saka tinobata imwimwi zvotode nyanga zvire kuzvipedzana nyaya inode chibutwa iyi ngavamurike chibutwa ndekuti nyaya iperi ngokuti hazvingaperi ngokuti zvareketwa ngavamurike vatoende kunyanga nyamashi ngokuti pamweni mai mapasa vanomugara nyanga vasaya kuzobatwa saka hina imwimwe munoti tiende kunyanga mari yakona veikorera kundipa mari yangu imwi yaanozoona ngeyekuende kunyanga nyanga yakona vanoringidza mahala here kubeni vakatonditora zvikaiti kutoda ngazi yako mai ivava kutosungura mazambia vanobata nyanga yamazambia avo kutosungura mberiyo ino imwimwi mai imwimwi chiro chakuitika panapa ngechekuti hai imwimwi ngenyaya $5 yeyo imwe akunyanya kurotwa imwe hamuzoona here akutorota ndiri kugunun'una ava vari kunyanya kumurota ngei ava kugunun'una kwandinoita handikazvizi kugunun'una kwandinoita handizvizi asi imwe ndimwe akarekete kuti hai muchazoona kugunun'una kwemwoyo wangu kwechikwereti kwakunondirwadza maningi segaa veindirota avangarekeri ndiri kugunun'una mari asi mai imwe makashinga imwe 10 remwedzi mari handitobhadhari ngokuti zvavakatoita zvakatondikuwadza kundipisira mhatso kundiunzise zvakawanda zvidhoma zvavaiunza pamhatso pangu uroyi hwese hwavari kuita pamhatso pangu handivapi avo ngavandiuraye ini ndiri kuzwa matsorworwo ndoona kuti hai muntu weshe soro rake riri kufanza saka inini chendaida kukumbira kubvunza inini zvondikombidze ngatei kuti hai mai Muparingwe ndizvo imwimwi mai Muparingwe imwimwi mwakuti futi amupi ava mari yavo ngendaa yekuti hai zvavakatomuitira zvakakwana zvidhoma mbatso yakatsva vana vanorwara muhoko wakaguka mwoti kwai zvakatokwana imwimwi ndiri kuona ngatei pasure musati mwatore $5 yamai Maposa mai Maposa vanewo chavo here chenyoyi imwe chavaya vakambotora pasure chavakakorere kupetudza ngokuti zvaakuite ngatei imwimwi mai Muparingwe imwimwi mwaakude kurivenje mari yenyu yakambotorwawo ngava yomwe kuti zvavharana ava takagara takatonetsana kudhara ava taitamba tese ndikakumba kwangu saka bhapapo pavakatoita izvozvo ndobva ndatoti hatatomakana saka unoda kubhadhara chikafu chandairika kumhatso kwako kuti mwakarya kashanu konaye kuti mwakarya kashanu konaye mwakabhadhara $5 weenda kuti kohodha weenda kotengesa iweona izvi zvoona ukafema ndakaonda weishande nemari yangu musatya izwaika hama tisatya kubvunza vantu ava ngativabvunze tinaso kugutsikana ngoti inini hangu zvingaite ngatei ndiri kuhakira inini handityisadza ngechushi munozviziya zvokuti kwai rinopwititika razodai rinopisha imweni mbodza inotopwisa muri kuona apa ndaa iri panapa ka inopeisira manje yotikombidze kuti
handizopi zvega. Tingati muntu akarye sadza pamuzi pako, muntu ototore bhuku ere onyora pashi kuti nyamashi warya 50 cents. Wakauya naana ake atatu, dhora ndire sadza ya 3, dzamara ya 5. Muntu oti hai andipetudze. Saka tingati mai Mparingwa aya aikorere kupetudze mari ya mai Maposa ngekuita maere, kana kuti vaikorere kupetudze mari ya mai Maposa ngendaa yekuti pane man imwe dai mwakakurire ndau imweyo taiti dangani mwakatorera nemajaha kuti mune magaraji ekuti mai ava vaka. Saka ngatimbotsvakisise kuti ndaa iyi inoite kuti ava vati $5 hanjabhadhari indaa yekuroyiwa kwega here. Pane imweni here mwazwa vabudise kuti ava vairye sadza kumuzi kwangu. Tomboti 1 vachanasa kubhuya ngatimbototorosa mai ava kana kuti mai avo, ngokuti isusu hatingati dai ndinyari nendaa. Isu ngaticonsider muntu watange kuyo mubandla mwaMashedze munomu komangare ndaa yake. Ava vanode $5 yavo yakatorwa ngaava. Ava kana vane ndaa dzavowo dzavanode kuti hai avo vazovaripira, vanozouya vomangarawo mwaMashedze munomu. Pane kuti tamba kuti hai yango kuti hai ava vairye sadza ino. Zvona izvo zvega ngatimbonasa kupatsvaka, ngatipapende apa pane mashoko apa mani. Handizopi zvega izvi ngokuti pona pokuti apapo karo ngatimbozviningira. Mazuva anaya kune zvakawanda zvinoitika, pane zviri kuitika pakati pevanhu apa zvazobarira kuti uyu achati mari andipetudzi. Ndizvo zvega here. Ngati mai imwimwi mai Mparingwa ngandimbotori imwe ngandichiti hai imwimwi mai Maposa imwimwi toti mari inei mai ava vabhadhara mari ava zvamwakabhuya imwimwi kuti muchazviona zvinonga zvichada kuitwa here, vanonga vachada kuona here, kana kuti zvemunotemba kuti hai zvavachada kuti vaona munonga mwavhara imwimwi, ngokuti hamuzi kubhuya paya kuti hai ndimwakavarowa mai ava ngenyaya $5. Tate hai zvamwakatembesa kuti hai ava mai ava vachazviona zvinenge zvapera here pamuri imwimwi. Mari ngaitouya kugunun'una kuperi. Zvinoenda ngekugunun'una. Ngekuti ava mai ava kudai naye kuti chaiwoni. Ava mai ava vasasi kubvisa $5 kupavo. Ngaiperi. Kana uroyi hauperi unoende mberi. Kuti mai ava vangaide mari yavo zva. Ava vari kubheja kuti anupi mari yenyu. Ava mai ava vanonesa maningi kumuzi kangu vakandiurare mwana wemwana wangu apa. Govati chori endozwa. Saka nazvinezvi mai ava vari kumosha kumuzi kwamai avo kamai Mparingwa. Ndisatana wesatana mukadzi uyu. Pedzera naye ngaaende kunyanga. Ini ndinya mai yavo peyani. Ava mai ava vari kuti kwai vairye sadza kumhatso kwangu. Zvatondishamisa vagarisana kuti mai Mparingwa namai Maposa. Mai Maposa vaiende kwamai Mparingwa ndoko vaimwire tii nesadza remasikati ndoko vairyira. Saka nyamashi ndoona voye kogariswa kugare mudariro mwamambo. Ndoti zvaitei kudini apa? Kube ushamwari wai apa? Mwaitoti dai namuna anotosheyana upona vakadai. Wongo tinozvizwa. Mai Mparingwa venyu ava itsotsi rematsotsi. Vakakwereta mari yangu mabhurera 3 nanhasi ane gore nemwedzi 3 ava. Saka vachivhinyuka kuzokuzwa mashoko namai Maposa vangarowa havo asi vaita kuti mari yavo ibude munhu achishandira mhuri yake. Kana ndakwereta chinhu chomunhu ngandipetudze in time. Ndisazopedza taamudare. Mai Mparingwa havabhadhari zvikwereta. Vane mari yangu yakatowanda izvi pavakagara. Saka muri kubhuya here kuti imwimwo mwatoonawo pokutobhuyirawo chibiti chenyu chezvikwereti pana mai Mparingwa. Ndavabviri kude huku mabhurera akazha 3. Munobhadhara handinobhadhara. Muromo hotera mode zvinonaka zvakadai. Necheno vanoida mai Mparingwa vakatenge jira vakati ndisonerei. Ndotosona hembe ya chindipai mari avachadi. Hembe iri kusona ndakasona zvese zvirikone. Saka mai Mparingwa injuri. Mai Mparingwa injuri. Inino hangu futi pane pamweni pendaona. Peibhuya mai Maposa vechiti hai uchazviona. Pane wambobvunza kuti inini ndaiya ndada kutomboita mubvunzo wokuti hai ena uchazviona unowu
ungabara uroyi here asi ndazonasa kudzamisa maningi ndochoende kuona kuti hai ava imwimwi mashoko andaida kumubvunza mai maposa imwimwi mwati kwa hai inini mari yangu isati yapera vasati vandipa avaemi kundirota saka tingabhuya here kuti hai mudzimu yenyu imwimwi mai maposa imwimwi kana kuti magwasha enyu dai chimuyungu dai imphongo dai chisora chenyu mari yakatorwa ndimai maposa ava vakwereta kwomuri imwimwi tingati yainga yemagwasha here kana kuti yainga yemudzimu kana yaindoingawo hayo mare isikazi kudirwa kuti kuone kuti nguva imweni mare iya yakadirwa yani ndo yopisha kumuzi kwamai Muparingwa poite kuti mbatso dzitsve zvito mphanga yaya andisi yaindoinge mare musikazi kureketera here kana kuti mudzimu wenyu ndo unotere pfuma yawo kwamai Muparingwa. Ichocho anditi unotoziye kuti weishanda kumuka mudzimu kuhamba kudai mudzimu umudzimu wowowo mphongo ngairi kutotera mashandire ndinonga ndeitoita ndiri kushanda ngemphongo yeyo inondimukisa ndeigwinya kudai ndeimuka ndakagwinya enazouya toti mare mahala asi chinondimusa imphongo iri kutera kwete kuti ndangai ndakaidira ndani singazi kuidira asi kumuka ndakagwinya kwokwo imphongo yoyoyo ndiye iri kutotera ndina inazvo mare yangu ngaiuye mai Muparingwa imwimwi ndinombomubvunza avo mai avo vabhuye kuti hai mwakatora mabhurera avo matatu avo saka zvinobhuya here kuti ndizvona here zvemene zvakaitika zvavavo tozopedzerana ngatimbotanga tapedza zviri mudariro vakazokumakaere mudzimu manje dzinotera vodaroiwa inino hanguka inino hangu maonero munoziya zviro zvimweni hazvidi muprofita hazvidi nyanga avari kuti havo tozozvionereiyo isu tatozvizwirawo pano tinotobonga vabhuya vamweni kuti hai vane zvikwereti namai Muparingwa havabhadhari zvotobhuye kuti kana nekwai kwediwa vakanyagumeyo vakanyati nokumbirawo zenge nditeterepo muriro haritopetuki saka pano unotozwa ndaa dzamai Muparingwa kunonzo dziripo asi izvodzo dzinyaripo hadzisati dzamangarirwe mudare takaningirana neiyi yekuti mai Muparingwa imwimwi ndaa yauya kubandla kudai mwakagadzirira here mwakanasirira here mune plani here yemunayo imwimwi kuti muone mabhadhariro emare yamai maposa ngokuti imwimwi mukati kwa hai zvavharana ngokuti vakamborye sadza kumbatso kwenyu mangwani pachamuka pakafa mwana mucharamba mweipishe shango mwopumba futi ava kuti vanondirowa asi imwimwi mune mare munoziya kuti mukaende kunyanga imwimwi munobatwa kuti hai ava vanocheme mare yavo apei mare yavo mungazvidayira here hakati yai kuti handivapi ngokuti vakarye sadza rangu ndakaedzawo kutengesa zvandaitengesa zvakaramba kutengwa ndodini saka imwi maifunga kuti zvinopera ngei imwimwi mungaita jeso here imwe kuti munochiti henyu hazvina ndaa munozviziya here kuti pachindau kuti hazvina ndaa uroyi munozviziya here muri mazezuru hazviyeri asi kwemuri unono kumandau chindau chedu hachitenderi muntu kuti arekete kuti wamushaishira kana wamuitire chiro kana waramba nechiro chake wozoti kwa hai hazvina ndaa hazvo kuti hazvina ndaa hazvo zvinobhuye kuti hamuzi kutenderana kuronza kuti hazvina ndaa pachindau uroyi zvinomudze mudzimu yekwamai maposa kuti hai hamungaryi zviro zvemwana woumweni zvaakashanda musiri baba ake pinama yake saka zuva ranyamashi uno imwimwi mai Muparingwa tati midzimu yekwamai maposa inoteere kuye kwai kwenyu ngokuti inode mare yamwakakwereta mweiti ndichakupa hazvina ndaa ndochivapa chimangowe netsuro nechihuku mati chini chimangowe netsuro nechihuku kubhadhare chini $5 yes tochizwa isusu haichanesi yakadaro ini ndaramba ndeipatsokotsa ngatiipetudze kwevari vona mai maposa vanochida here asi ndipamabvunza muchita vapo baba iwe mai maposa zviri zvinhu zvinonesa maningi mari mwakaitira mutundu here kuti mai dai zvinesa kudai kutotora chimphene ndabve kumagai kwatiyara
Aisi kubva mutundu. Hapana nechandinoziva gwasha ngere ndinoziva ngere ndinaro gwasha rinondichengeta. Gwasha ngere rinondichengeta ngere ndinaro. Rinondingwarira nekundimusa nekushanda kuti ndizive kuti gai rinoendweyi. Era ndakamubhira kuti hambai kumagai wakaramba. Ekutse mari ndako aripo. Wakaramba asi waide mari yandabva naye nini. Igwasha kakugwinya kudai igwasha. Hino nyaya yabvunzi yabhuyiwa apa kuti hai ava vati hai ndinokwanisa kubvisa chimangowe nechitsuro nechihuku. Motenderana nazvo here zviro zvabhuyiwa apa kuti hai mukazvipuwa munozoashira here? Chimangowe handichikwanisi. Chimangowe handichikwanisi. Ndinyari nawo hamungandipi chimangowe. Wangu watagara banda murumba Mashedze. Mungu wakaripira munhu nechimangowe. Mai avakutaura chokwadisa ati kuise hedu mubanja takangoire rusano kuti murume wake mwana wavatete muzukuru ndiyo pakazara kuti usina mai wake. Nepamuromo izesa moto muzhinji. Mungataura yenyu muchivhiringidza mai maposa munoto nanikira chatisa unanikire kunzori kwake hwarehwa naambamira. Kuti vanodhavesa. Ino isusu manje taita vatete ai kana zvodai manje isusu tinonga takutoikorera karo kumbuku kuna ama yake kuti ai iyo toda yedo kutoromba ramba yetobve kuna mbese ndekuti etinoda izvozvo hapana nechavabhadhara saka toda kuchiti tiendese kuna mutape tizwe kuti vanoti kudini ngevana vavo vari kunesana navo. Mai mabhota mati munoshanda ngechi pemhongo riri pemuri. Mai Muparingwe mati mune chini nei ndazva sekuti mati mune mbudzi pamwatanga mwaita mwechireketa mwati ndakada kumbotengese mbudzi ndizvo. Bandla inini mbudzi ndiri kutoida. Zvanaka ndipo pandaya kuti guku zvaro harisati ranyase kuhluma zuva rakada. Ngerudzi mbudzi yacho ngerudzi yemunai aiwa ngeikorochi ihadzi yakatonaka zvirikuida. Hino zvaita mwapazwa zvepazibandana kana kuti paamanyuchi mazitawo ese anoshanda apapo. Inoite marenyi tiziye pana kuti nguva imweni inoite pondo mari yamai maposa aikwani inoite mari mbudzi yenyu. Mbudzi yangu $20. Saka munoikwanisa here azibandana? Zvinoita ndinayo. Zvinoita. Saka tochiti soto rinouya sezvo zvaitwa pane mhomho yevantu. Soto rouya unokwanisa kuva nayo here mari yacho Mai Muparingwe? Kufungidzira awati ndinayo zveku iripo notompa nhasi notompa teitobva panapo totora mari totouya nayo totode mbudziyo. Ndombotanga ndambobhirawo mashaya angu kuti anodai kuti zvabhuyiwa zviya kuti inzori mwariona dzimai iye mwamuna wacho umbori pari uri pari vari pari baba? Mari yacho ngeyave bhadharirwe muromo vazibandanawo vasvitsa muromo. Ndo zvandabhuya soto rouya ndinokupe vhiki reshe rakadzara kuti ushande izvozvo. Kukwira bhazi kwakamboitike rufu kanyi. Mazviona kuti haasi mundau mamuona kobo rake munhu kuti inzori unopinde bhazi mangwani woenda kumusha kwako ngesoto ndinokuda panapa. Wakorera soto rokuuya panapa ngekuti panotengwe mbudzi tapaona, waineseka ngokupatsvaka tapaona mubanda muno, banda rese razviona. Kubhuye kuti
kugarisana kunenge kuite kushoma muno. Hatigari nevanhu vakadaro ngekuti mafundisire uchaita veshe vanozwisisa ava unoti ngavova konese misoro yavo. Vanobva mubhudhiyo yaravo kupindirako iwewe. Saka zvandareketa pano wazvizwa here? Hongu ishe wangu. Unoyaya. Ndikuzwa. Alright. Asi panharo dzako apa unozomboti yawatengesa yona mbudziyo tode jongwe pano. Jongwe rinokocherwa panapa rine zvimbi zvaperera. Jongwe ngekutinesa zviro zvaunoziva. Tinokubhuira zvakanaka kuti waiti andione mari. Unotsvaka. Amba waitsvaka. Watamako. Zvakanaka. Ndinotora mare kune ava. Jongwe rino ndimboita mare? Jongwe chi? Aiwa, jongwe imare imwe? Ko imimi? Pane zvandazwa. Ava vanovaita $10. Ngekuti vazwisisi. Nayo ndayareba. Aiwa, ini ndaida kutokumbirawo hangu kubvunza baba Mashedze. Nguva iri kureketa mai maposa awo. Vari kuti nguva yareba. Mai Mparingwa vasikazi kupetudza mare. Nyamashi uno mai Mparingwa vati ndainga nembudzi inga isikatengwi bhaya tariona. Vapedzapo taida kukumbira pane zviro zviri zvendaida kuti tiedze kukumbira kuti hai mai maposa mare yavo nenguva yayagara haibari here posa haibari here 1 2 mai ava pasoto ramwava pamutape kuti vauye nemari pabandla panapa vati eya ndinouya asi mwavazwa vati kwai mangwani ndoda kumbokwire bhazi chini chingaemese mai aya kuti vakakwira kuenda nebhazi mangwani vozofona vayo voti hai mari yakabiwa handichatouyi kanyiyo. Saka isu taida kutokumbira kuti hai ava azibandana havati vane mari yavanoda kutenge mbudzi kuna mai Mparingwa. Vabudise mari vape mai ava. Mari vabudise mari kupe mai ava. Mari ava vopuwa kana veiti yakwana kana endo kuti ibarewo. Imwe modusawo mushwabu wenyu wekukurumewa mwabhuya. Change yako na ngopa zvekuti mangwani vachamuruka vachienda kana kuti vachadini ngokuti vachazogume mangwani nezvavari kuitai mwoende kumbudzi ava voti ndauya nemari ava vachati mbudzi yakabiwa kuende mupanyeya. Saka zvaya zvakanaka kuti mari yobudiswa apa zvinezvi vari kuti mbudzi ichitoriyo mari ikabudiswa apa ava vototungamdzana nava kotore mbudzi kwavo vangadini apa baba Mashedze ndotoenda nepurisa ramambo. Ndiyo ndandechiti nzombe hadzisungwe chini muromo. Mashoko akanaka nganipopetuke kuna mai maposa. Mai maposa mari yenyu yaane nguva yakareba iri kwa mai Mparingwa. Saka mukapuwa iriyo mari yenyu pondo 2 pamwe penyu panosukika here? Zvochienda pakadini? Ada ambowedzera mari imweni imboite $10. Yoenda pa10. Ehe. Ndokuti pamwe pachena. Mungamusanye kuvarwadzisawo here? Ai kurwadzisapo unonesa mukadzi. Dai muri mwe munozvizirwa nemwe mwaizozviona. Asi amuzvionawo kuti mwanyanyari handizowedzere pondo. Handizi. Mwanyanya mai. Dai tudziraipo $2.50. Azviti. Ndini ndinorwadziwa ndiwo maya. Izvanonditi nyama yesoro kwaizwa ngeyako. Dai mwanga muri muke mai imwe. Amusada ngati amuzi kubara. Mai ava vanorwadzira mwakaita imwe. Chiita kuti mari ichiite chini? $7.50. Asiwo baba imwe mungati hai muntu wakamurozva mari yenyu nguva yakarebe kudai. Apedzapo anese maningi arekete nezveshe nezvaari kureketa izvi. Opedzapo okusungisa okuisa mubandla mwaMashedze muno. Wopedzapo imwe moti hai tutsirwe pondo nemachere 5. Mari yabhadhara mai maposa veibhadhare bandla raMashedze rineri inouya ngei? Hino alright zvatokomba kudaro. Matengwa kani. Ndawe zvakanaka vabatengwa yashuka. Vatengwa. Tochiti anditi mbudzi iriyo. Mai imwe anditi mbudzi iriyo. Zvinezvi anditi mari yenyu iri panapa. Mari ndinayo. Inobuda. Anditange ndamupa. Manesa mai imwe. Anditange ndamupa. Notoenda nampurisa. Anditika. Totoenda teshe.
mupurisa wa Sabuku wedu totoenda teshe toguma todini ndokwendinompire mare iyoyo. Right, ngatechiti mashoko tamazwa teshe tateerera. Mai maposa zvamwabhuya ndazvizwa, asi hamungazochajiwo zvekuchaedzana neni. Takasiyana, kateni kanochiita kwangu uno. Imwimwi zvabhuya matombo ngezvototeedza. Munopuwa $7.50. Vona vanochisarawo nepondo nemashanu namuridzi wembudzi uyu ndokuti asazoita zvake zveurimbwirimbwi izvi. Echibva pano hauzoendi wega, ndinokupa vantu vanokwane kuita 3. Watenge mbudzi, dhodha rechigarisano rinoziye mbudzi dzako ngekuti uchazotitorere dzekuba nekungwara kwakoko. Pozoite mupurisa wangu. Ndizvo zvatagura matombo. Sotoro uya ngokuti mbudzi yazotorwa nyamashi. Sotoro uya munouya panapa $10 iyoyo pane pandazwa painotoita machongwe 2. Munouya tomakocha panapa. Zvingaita zvikapu zvezviupfu kuti muidane kasadza, asi kuti muide kupangura kwega. Ameno kasadza kakashata. Saka handiti mabvizwa vana. Ndinoda vantu vanogara zvakanaka. Mazviona zvaitika panapa. Ngatigare zvakanaka mumadzimba mwedu. Kugarisana kwakadini? Asi mwazvionera zvaihamba apa. Mwazviona. Bokuise zvikwerete mwakuona. Handidi kuti mukubhuye ngekwemusoro mwani. Aiwa. Ngatiti kwanyamashi matombo. Seya zuwa rati kwireni. Ndaine yainesa ngendaa yake wainesa ndimwamona. Ngatigare pashi tiembere nevana bochema. Atione kwenda kumamhatso. Amwokwena. Munojadziswa ngekurya. Pamwe chete. Baba Makadi. Tirane Makadi. Tinofara hedu. Tasvikawo munharaunda menyu pano tichisvikawo padare penyu. Mubvunzo wangu ndewekuti muri kubatsirikawo sei pari kutongwa nyaya naSabuku Mashedze? Tiri kubatsirika zvakanyanya. Kubatsirika kwatiri kuita ngekwekuti tinotoona kuti nevakawanda vari kune mamwe maSabuku vanotouya muno mwaSabuku Mashedze. Vechitoti mwaSabuku Mashedze munototongwa nyaya kutoita senge ngekwa chifu. Imwe muri mwaSabuku. Saka tiri kutobagutsikana chero nesu takagara kudai vanotiunganidza zvakanaka, vachibatanidza zvakanaka. Alright. Aiwa tinotenda. Right, mama mungatitaurire mimi kuti Sabuku Mashedze wanotonga sei nyaya zvakare imimi sevanhu vakagara munharaunda muri kubatsirika sei? Asi tiri kubatsirika zvakanaka maningi. Munyika mwedu mwaMashedze muno vari kutitonga zvakanaka nekugara takagara zvakanaka maningi. Hapana chimwe tadini taona. Ora saka mashoko amuri kuda kutaurira kune vanhu nhasi vari kukuona ndeye kuti kudii? Tikuda kuti haida vaikona kumbouya uno vambouya mwedu muno mwaMashedze. Vamboonawo zvetiri kuita uno zviri kutidakadza. Voenda kusopa bhuya kwevariwo kwevanoendawo iyo kumadzimba kwavo. Inini ndinozwe kudakara maningi ndimambo wedu Mashedze uyu. Ndimambo anotonga zviri feya, haina kwaakarerekera kweshe nyaya dzindini unobatanidze zvakanaka. Saka kune vantu veZimbabwe uyai unono kwaMashedze. Muone madadisire tinonga tiripo padari pedu. Hapana aanoketa, haana dzimai, haana murume, weshe ungori variety pakuzitonga nyaya iri mudariro. Ndinoona nyika yaSabuku Mashedze ari kutonga zvakanaka nekuti hapana chitinoshora. Bandla rake veshe vari kuuya vechitongwa nyaya vanozwa zviri vichizwa ndaa dzichibuda mune zvakanaka. Imimwe muri baba anani munogara mwaMashedze munomu? Inini ndiri baba Chikwanda, ndiri mudzukuru Mashedze, mai vangu vanoberekwa kwaMashedze. Ini ndinoitwa mai Sakabuya. Ndinogara muno mwaMashedze, mwaSabuku Mashedze. Takagara muno mambo wedu Sabuku wedu. Mambo wedu ndiye mapungwana Sabuku Mashedze. Mwana wa mwandiri kugara nemhuri yangu nemhuri yedu teshe.
isusu munomu takagare zvakanaka. Tinoite zvemakoto, tinoite zvedare, zuva resoto, vanotonge zvakanakisa. Havana kwavanorerekera. Ende vanokurudzira zvekushanda. Vanokurudzira zvekuti atidi mbavha, atidi magandanga, atidi varoi. Havatamiki havo, asi vanotidetsera mutape vedu. Zveshe zvetinochema vanotidetsera. Kana tikanga taendese chichemo vanochiashira. Kuti kune kwechinoda kuenda vanochiendesa. Veizoya veitipa futi mhinduro. Saka mutape vedu ndi mutape vakanaka. Zvekuti vadikani we, zvakanaka kuti zuva rimweniwo vanonga hava vechide kuuya, vangakwanisa kuzouya kana tiri padare pedu vamboone zvatinoita uno. Maproject futi vanotiti kurudzirai kuita maproject. Izvozvi tine maproject etinawo enyuchi, ekufuya nyuchi. Saka tina kocha wedu uri munomu unozwi Zibandana, unoita ngezvenyuchi. Takatobva kuite field day yenyuchi izvozvi. Saka zviro zvinotidadisa. Ende tinozwe manyuku kana tiri mababa Mashedze, ana baba nana taita nana mukoma. Tinozwe manyuku. Imimi muri kubhuya zvemaproject muchiita naZibandana. Azibandana ndimi baba Zibandana? Ya ndini. Ndimi muri chairman, muri coordinator, muri chi kunyuchi? Ndina zvokuti kwai ndiri ani kana kuti ndiri ani. Inini ndingori munhu anochengeta nyuchi. Munochengeta nyuchi dzemunochengeta ngedzenyu imwi kana ngedzemu community mwaMashedze? Ngedzangu. Ndine dzangu, ndine dzemu community yemwaMashedze. Dzenyu imwi mwakadzimirira Simon Zibandana mune mikoko minganayi yenyuchi? Inini mukoko ine nyuchi ndine 98. Ine nyuchi pari zvino ndine 98. Yeshe pamwe chete 165. 165. Saka muri kuita basa rakanaka. Muri muno mwaMashedze. Mikoko yemunoti iyi ndo yemwaMashedze, ye community yekwaMashedze, imwimwi se member inoona ngezvemikoko nana mai Sakabuya. Mikoko inozwi ndo yemwaMashedze mine mingani? 31. Ine nyuchi mikoko minganayi? 12. Saka uchi mukahubura, mari yakona inoryiwa ndiani iyo uchi? Mari yacho inoryiwa ngevari mugrupu iroro vari mwaMashedze vanoita zveuchi. Kuti upinde mugrupu rezveuchi iri, pane mari here inodiwa kuti upinde muclub yezveuchi mai Sakabuya? Hapana mare. Chetinoita mare inojoinwa ndiyo hatina. Chetinoita taungana kudai tinoti ngatisose mare yekuti titenge mukoko tione koturika. Ndiyo mare iyo haina, hapana unoramba akaibata. Tata anayo tinoende kotenge mukoko wouya ana mukoma wende koturika. Saka mikoko yega inoitwa mwaMashedze here se club, se community kana kuti se mudunhu raMashedze mwabhuya zvemukoko? Pane chimweni zvere imweni project inoita kana munetarisire kuti imwe maprojects amwe ari kuuya? Maproject ari munomu kunoti emukando kukandirana. Tine magrupu anokwana kuita marongo muna munomu. Achaanoita anosiyana madays ekuti vanokandirana rini, anokandirana rini. Tine project futi yehuku dzemabroiler. So far zvine zvinodzitoriyo huku dzemabroiler dzatoibva. Saka tinotoshaya zvevanotodzitenga. Kuti dzatoibva kudaroko totoone munhu wani unouya kodzitora kuti dziende. Zingakwana here kuti munhu eida kana 500 mabroiler ungauya akatora vane muchato nemabhucha? Techinge tatoona mukana wowo kuti vanhu vakadaroko tinonge taane vanhu vanokwanisa kutitorera, tinotodziita ngekuti tine magrupu akawanda. Saka tinonga teiti tikati apa 50 apa 50 apa 50 apa 50 apa 50 dzinokwana kana 600. Inini panyaya yezvenyuchi ndine kuda kwangu kuti ndinokwanisa kuona nzvimbo yekuti ndiwedzere ndichiisa imwe kune mamwe mawadi. So zvainyasa kundinakira. Challenge yandinayo ngepekuisa mukoko, nzvimbo yekuisa mukoko. So kozoita pakugadzira kwanoenda mukoko ndine zvinotirwadzei pakugadzira kwandinoita. Ndinochemerwa kuda kwangu kuti pane vanokwanisa kubatsira, vakwanisa kundibatsira kana kuti ngechainsaw. Chainsaw ndo chinhu chinonyasa kundibata zvakanyanya kuti ndikwanise kuti ndiite basa rangu zvakanaka. Kuti ndicheke zvinokasira. Ndiri munhu anoda kuti ndisimudzire yatingati nyika yedu. Ngati president vedu vanoda kuti vanokurudzira maprojects
munhu unge uchizvishandira nyika inovakwa nevaridzi vayo tisu vanhu vacho. Saka imwi mungane namba ere yekuti vanhu vakubate vakubatsirikane vanoda kukubatsira vakubatei munokwanisa kudaidzira namba yacho iyo? Ndingakwanisa kudaidzira. Daidzirai namba yacho musikarumbi. 077 43 900 83. Tinobonga baba Zibandana.